bishatse kugaragaza iki? umurozi azatanga ifaranga zo kugura ibyuma mu ikanisa bwacu akabitega ibiheko bigasha yagasa naho akunda ikanisa uko nkubwiye no kuri kw'Imana muri fundraising abarozi bose kuri baza batanga mu bantu bambera amafaranga ariko kurya ntibakunda ikanisa kuko ntari babamo umuntu azakunda ikintu kimubamo none umugabo tanze urugero rwiza cyane none se umugabo reke nkubaze wa umugabo yobona se umusasi wawe ucura mu minembwe na bwaki akananirwa gutanga ifaranga yamaraga haguruka ngagiye gushimira president w'igihugu cy'u Burundi agasigara mu ideni y'ibihumbi 3500 by'idolari ayo mawodi yose ni Ruhanama wayohereje ntiwayumvise ntiyaciye kumbuga inama zabo baye bashwana bonyene babavugana amadeni yasigaye twongeye kuba ikaze mwese abadukurikiye kuri Joshua Entertainment abadukurikira kuri Ruhanama TV 10 reka tubaye ikaze mwese tubirize abandi tubaramutse bitewe naho uherereye udukurikira turi kumwe na Ruhanama nk'ibisanzwe reka mwiyegereze hanyuma twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi ariko tunabashimire mwese mumaze gukora subscribe yego kaze twishimiye kandi kwisanga hano bwana Joshua Entertainment nano kuri Ruhanama TV 10 tunasaba inshuti zacu gukomeza gukora subscribe na share na comment na like kugira ngo bakomeze kutwungura byinshi tutazi yego murakoze cyane kandi tubagezaho byinshi bashaka urutoki rwacari rwarundi nico twiyemeje urutoki ni rwarundi kabisa takubaha ibijabo uruvuga ngo urutoki rwacari rwarundi ibintu byiza cyane bakeneye urutoki rwacari rwarundi twiyemeje natwe yego nuko rero wa Ruhanama nongere kandi nkwiyegereze nawe muri kino kiganiro abadukurikiye bose aho baherereye yego kandi dukomeze tubane nabo nk'ibisanzwe yego tugiye rero kwinjira mu kiganiro kitari bufata umwanya muremure cyane ni ikintu tugiye kuvugaho kuko cyaratubangamiye turabanza turareba se tugire gute ipepu umugani w'abandi bavuga umugani wancuze ngo nikazarika ukareba ukavuga ati noneho ndagira gute iyi kazarika uti nuguhumirwa twahoraga tubyumvira kure ariko noneho baraje barabyivugira bonyine twumva nyine n'ibintu dukwiye kugira ico dusubijeho ni Kongoro aho yavuze ko iwe atari muri iyo communauté yatwirwaneho ahubwo ari we ugura amadrone yo kubarasa kandi anavuga yuko ati contribution yiwe mu gihe twari tuzi cyangwa se byagaragaraga nkaho ari umuhuza aje avuga ko na strategie y'urugamba rusubiza FARDC 0.0 80% ariwe wabikoze reka wenda hariho abashobora ko batarategereye babone ngiyo video reka tuyumvishe why playing aho ngaho nibereke se ahubwo kugira ngo nanayibereke kugira ngo bamenye ko bayireba mimi niliita mkubwa twirwaneho nikamwelezea toka mwile kuya uingie mu wazalendo siwezi kuwaelezea vita nikaenda kwa watu wa politiki yao vita kama hii vita ilifikia pale ya kusema tu urekipere 0.0 peut-être commandant Jo akiuliza watamueleza nilicontribuer mu strategie ya ile vita pour ça au moins 80%. Hiyo nasema hapa na ninaogopa Mungu. Mimi siko kwa mambo ya community ya twirwaneho. Mimi niko nauza madrone tuwapige wajinga. Unanisikia? Nye ibyo rero. Ngaho wamubwira iki? Yaje gushimisha bashebuja. Ejya jambo ariko ridahuye n'iryiwe Yesu yavuze ngo yaje gusuka ngo umuriro mwisi ngo umaze gufatwa ngo aracakora iki
naho Kongoro nawe yazanye umuriro wa satani mu isi ubwo maze gufatwa yoshaka yo kwisubirira iwabo. Nta kindi twamubwira, ni inzira y'ubuhemu yayindi. Ubushize bwana Joshua Entertainment narabikubwiye wa musi turimo tuganira, ndakubwira ngo ikigenza Kongoro ku banyamurenge si ubuhoro, ikigenza Kongoro ku banyamurenge mwitegura intambara yo kutumara, ikigenza Kongoro ku banyamurenge ntiyaje kuba umuhuza, ikigenza Kongoro ku banyamurenge ntiyaje nk'umureconciliatere, ahubwo yaje nk'umuntu waje gupangana no basanzwe bapangana strategy kizo ngiza avuze zo kuri point zero zo kumara abanyamurenge. Mureke mbabwire karite z'umureconciliatere. Mu gihe habaye intambara muri cadre politique hari ico bazabita ngo ni résolution pacifique des conflits, uburyo bwo kumara intambara mu nkingi za mbere za piliers zinduze inkingi za reconciliation. Hari kino kintu cyo kureconcilia abantu mu nkingi za mbere zo kumara intambara, nico nari nsa nutesha gujweho. Mu kintu cyambere kihaba mico reconciliation. Umureconciliateur rero hari qualité agomba kuba afite, hari kintu bita ngo ni qualité et compétence déontologique y'umureconciliateur. Umureconciliateur kintu cyambere agomba kuba impartial, donc impartialité, kutabogama, agategera runo ruhande, agategera nuru. Iwe kimugenza objectif principal y'urugenzi rwe ni ukubona amahoro. Objectif principal y'urugenzi rwawe en tant qu'un conciliateur ukwiriye kuba wujuje qualité za objectif ikujanye. Or iwe kugira ngo ashikeyo abogame, nukuvuga ngo ntiyagiye ari umureconciliateur, yagiye ari umuntu witwaje ico yitwaje. Kimwe nakubwiye dutangiye ogana wa musi, ndakubwira ngo Kongoro nta kindi kimugenza, mwitegura intambara iruta iyo twari duhaye turaswa wa musi, niko nabikubwiye. Yagiye ameze nka kuri abazavuga ngo yambaye uruhu rw'intama ari kirura. Voilà, Bibiliya ivuga ngo abantu benshi ngo bambaye uruhu rw'intama ngo ari kara amasega aryana. Niko Yesu yari mabwira abafarisayo, arababwira ngo inyuma ngo mugaragara nk'ibikombe bijogeje ngo ariko imbere muri amagufwa. Abandi ngo bagasanga kurya kw'imva zisize inyuma tuzibona ziteye amarange, ziteye amakaro, ariko nanone winjira imbere ugasa n'imirambo biryamye mu mva. Ariko sico shatse kuvuga, ndavuga ishusho ya Kongoro mukugera imubere. Yahamagaye abashefu, ndashima umugabo w'Ibubembe nabonye wamusubije, umugabo wamusubije aramubwira ngo mva nkubwire nti tugusaba amahoro Kongo, suko yarayobewe Kongoro seke en intellectuel, umuntu ufite ubwenge uzi kumva Kongoro buri afite ico yumvise. Uriya mugabo aramubwira ngo tugusaba amahoro kubera yuko azi Kongoro cyari cyo kubanyamurenge. Aravuga ngo haba n'Imana ndi tubisaba amahoro kuko Imana yaravuze ngo mbasigiye amahoro yanje, Imana yarayatanze. Baravuga ngo uyu Mubembe yakutumba niwe watumaze. Nta wundi muntu numwe utunyaga inka, nta wundi muntu numwe utwiba, nta wundi muntu numwe utwica, nta wundi muntu numwe watubujije amadroit fondamental nk'ayabandi, droit à la vie. Ahubwo ejo bundi naratangaye, nari discours ndimo ntegura nzo tuzoyibwira inshuti yakababaro karega igitabo ca résolution pacifique des conflits, n'igitabo canduze ca déclaration universelle des droits de l'homme. Ubwo amategeko twebwe yabaye amatangazo kuri twebwe adashobora gushirwa mu ngiro kuri twebwe. Uzanye umwicanyi uwabamaze aje ataje gusaba imbabazi ngo yazaniye ngo yakuvuye Kinshasa ngo yazaniye abanyamurenge ngo inka ngo 80 ajya noza numva ngo yazaniye abanyamurenge. Eske dukeneye inka 80? Izindi twagize zavuye kuri Gisegeti, dukeneye amahoro. Inka si Kongoro wose tuzanira ngo twigishe korora, ahubwo iyaza akazana ijambo ryo gufata utumara ibintu byacu, kuko twebwe ntaca hatumufiteho yakutumba. Titwahemuke yakutumba, titwanyaze yakutumba, nta buhemu twagire yakutumba. Ayiwa hitamo kutwica no kutunyaga. None Kinshasa imutije amaboko, niwe mugabo inaniwe kugufata ukora ibyaha ngo abazwe ibyaha bye, ahubwo ifashe mwinka 70. Donc ninko kweza yakutu, donc ziri anka zaje kweza icyaha yakutumba. Nizo kumubwira ngo ngizi n'izindi
none se ko bazizanye muri Eneo ya Kutumba arimo kandi ya Kutumba ari uzunyaga abanyamurenge inka Kongora azaniye abanyamurenge inka azizanye aho ya Kutumba ari ningo kuzana abana b'inkoko mu maso ya gaca niko bimeze none se nyine none wozana abana b'inkoko mu maso ya gaca agaca kakaburara kandi kakunda kurarira abana b'inkoko nukuvuga ngo ya Kutumba azanyaga inka z'abanyamurenge atunzwe no kurya inka z'abanyamurenge none Kongora arikoza avuye Kinshasa ngo aje guhuza ya Kutumba n'abanyamurenge abahurije ku nka 80 ngo yazaniye abanyamurenge ureke nkubaze woza guhuza intare n'indi nyamaswa wamaruka arambika umutumba w'ikindi kintu hagati n'uburyo intare ari inyamerwe ikareka kurya wa mutumba w'ico kintu ureke nkubwiza ukuri iri shusho ya Kongoro ni ishusho yo kuzana abana b'inkoko ukabarambika imbere ya gaca ya Kutumba na gaca kaza karya inkoko yazanye inkoko ngo agiye kwishura abanyamurenge inkoko zabo ikintu cya kabiri ni independence navuze ikintu cya impartialite impartialite ni ikintu cyo kutabogama independence ni ikintu umuntu independent comment dirais-je mu kinyamurenge n'umuntu wigenga udafita aho bigiye gusana impartialite mu bundi buryo reka ntange kino kintu independent ajija en toute autonomie de cause n'umuntu ufata icemezo atagikuye hano ahubwo akumva imitekerereze ni yarangiza akajija ico kintu uko kiba kimeze ico gitekerezo ijambo rya gatatu muri qualité z'umureconciliateur ni confidentialité nico bita ngo no kugarda secret professionnel kugarda secret professionnel yiwe yantangaje nduru umureconciliateur kweri kabisa wawa Kongoro turi umureconciliateur c'est que ufite kikugenza mais vous n'êtes pas un conciliateur à jamais ta qualité z'umuconciliateur muri kino kintu cyanduze cha confidentialité cyo kugarda secret professionnel bizabivuga ngo ntukwiye kuvuga ico wavuganye n'abari bari ruhande ntukwiye no kuvuga kino kintu ahubwo kuye gufata ya mitekerereze yabo yose iyo mitekerereze yabo yose ukayihuriza hamwe mu gukuramo igisubizo kimwe kizobabera igisubizo kimwe bose naho wagiye kwicara hariya mu babembe yahamagaye abandi ariko arababwira mu meeting yabereye Ibaraka ngo yahamagaye ngo umukuru ngo watwirwaneho ngo aramubwira ngo yinjire ngo Mwazalendo mbega ariko d'ailleurs tubazanye kuravuga ngo uhamagara Fande Sematama General Sematama ngo aje asange ya Kutumba amusange mu Kizalendo kuko utabahamagaye byibura ubwo wari ufite umutima wo kubahuza kuko utahamagaye Fande General Sematama ngo uhamagare na ya Kutumba ubahurize mu kindi kintu kimwe wabuze izina wocita ubwo uri umureconciliateur wabuze izina wo kwita ihuriro rya ya Kutumba na Fande Sematama mu guturuva amahoro yayisabogamiraga mu Kizalendo niko mpaye nkubwira rero uburyo tujuje amakalite y'umureconciliateur none Fande Sematama ave mu bwoko bwa Marwa nande na ya Kutumba asange ya Kutumba mu Kizalendo ashikega yadere mu Kizalendo namara ya Kutumba mwe briefing ati none turarasa abanyamurenge bazinduke kurasa abanyamurenge ureke nkubwira ico baza bita kwiyunga mu gisirikare iyo umuntu imbaraga zashize nuko niba imbaraga zinshize mu gikundi jewe ndimo nkamanika amaboko nkakwagira wewe nukuvuga ngo nemeye kugendera munsi y'amategeko n'amabwiriza y'igikundi wewe uyoboye kandi amabwiriza n'igikundi ya Kutumba yoboye nabari ya uriya mupfure rundi ntuze Ngoma Nzito je uriya twararwanyura Ngoma Nzito habe n'ubu twahura two kwa maturwana uretse n'isasa duhuye no kumagumi kwa maturwana na Ngoma Nzito kuko mubahemu batwiciye mubahemu badusenyeye mubahemu batumaze mubahemu baturiganyije mubahemu dukwiye kuza dusengera nka kujya kwa usengera mu rwawe mapepo Ngoma Nzito ari mu bambere Ngoma Nzito yarangiza iwe akavuga ngo Fande General Sematama ngo akwiye kwiyadera mu gikundi cande cha Wazalendo wabuze irindi zina wo kwita igikorwa gihuza abazalendo n'abanyamurenge ngo ucita irindi zina ureke kuvuga ngo Fande Sematama yiyadere kuri ya Kutumba ese nkubaze wa Kongoro ubwo uri umugabo wahagurutse gukura ibibazo mu bwoko bw'abanyamurenge no kurwanirira abanyamurenge no kubacira inzira kugira ngo babeho wabuze indi shusho wabuze indi nzira woca mu kumara ikibazo c'abanyamurenge ubona ko inzira yacu yo kutumarira ikibazo
ari ukuyungana ari uguca bugufi tukaja munsi y'ibirenge bya Yakutumba ngo tuje munsi y'abazalendo batumaze. Icya kabiri, wowe ukorana na nyakubahwa perezida Felix Tshisekedi, perezida wa Kongo, habuze competence zicira abantu urubanza bambura abantu n'ibyabo, abantu batakigira ubuzima, kandi nous avons droit à la vie, ariko twebwe ntitukibaho. Tugira droit de circuler librement mu gihugu, ariko twebwe ntidusirikira. Dufite uburenganzira bwo kubaka no kororera aho dufite uburenganzira bwo korora, twebwe ntibishoboka. Ese habuze imbaraga muri Kongo zo gufata umuhemukira abandi bantu? Turambiwe n'ijambo rya Gisegeti cyo kugenda avuga mu bantu, noza nitegera na mu gitondo muri discours ngo abanyamurenge ngo sont des vrais compatriotes, ngo nabantu donc nabantu bagendanye nabantu be bugufi, ndetse akazatanga umufano ngo dayere ngo afite ngo umuntu nguri charge ngo na ma résolution pacifique de conflit ngo ilaye mu Nyamulenge ngo muri cabinet ye. Ntidukeneye kubwirwa amakuru ya Gisegeti ngo afite umunyamurenge muri cabinet. Ntitubuzanze uhakore Kongo uhembwe umushahara, ariko icyo si cyo dukeneye kumva mu matwi. Dukeneye kumva amahoro mu matwi y'ubwoko. Dukeneye kumva amahoro mu matwi y'ubwoko bw'abanyamurenge. Dukeneye kugenda dufite amahoro, dukeneye kuvuga dufite amahoro, dukeneye gutura dufite amahoro. Ntidukeneye ikibazo cyo kutubwira gute, cyo kutubwira ngo ngukura muri cabinet ya Gisegeti. Reka tuje imbere tujya gusoza. Ijambo rya nyuma muri amagambo muri karite zo muri reconciliateur ni ijambo rya neutralité. Neutralité ni ijambo rya netre, ni ukutagira aho uhagaze nahangaha, ahubwo ukabafasha kugira ute gutora igisubizo. Ikintu cya mbere muri bino bintu Kongo yavuze cyantangaje ni ikintu yavuze ngo karagura indege ngo zo kurasa twirwane, abivugira muri discours yibaraka. Kongo Imana izo kudutsindira, Imana abanyamurenge bazabatsinda, bazabasenga nako, Imana izo dutsindire bene iyo mitekerereze. Uko ni ukuri kose kw'abakristo, Imana tuzadusenga. Arangiza aravuga ngo atinya n'Imana, utinya Gisegeti. Kongo umuntu w'umugabo w'umunyamurenge yovuga wajanywe n'inzira yo kuba umureconciliateur, nije mpagaze kuri reconciliation yiwe, urangize ugera ibaraka mu meeting, erega woza wijijisha uri mu banyamurenge bobembe, erega woza wijijisha kugira ngo uze kuvuga ibitandukanye nuko wari wagiye kureba abanyamurenge. Ubwiye abanyamurenge ngo wazanye Yakutumba mu maso yabo ngo biyunge, none ugeze imubabembe uravuze ngo kuragura ngo za drone ngo bapige ngo bale ngo bajinga. Urangize uranihaya mu babembe uravuga ngo mu nzira ngo zo gufata point zero ngo wowe zikontribuwemo ngo 80% nimba ntibeshe niko yavuze. Ndatangaye. Kongo kurirata ngo warashe bene so, kurirata ngo warashe abahungu b'abanyamurenge, kurirata ngo waduteje ibiriyo, uza abana baguye wa munsi kuri point zero, muri babana bahaguye kuzura kuvuga ngo n'u Rwanda ngo ruri wacu ngo neruguhaye urasa. Ese Kongo ikinshasa wewe umunyamurenge watuye no mu Rwanda ko nabonye niranga muntu yongira ngo ni Kayonza ni bari Kayonza Kabarondo ni bari Kabarondo ahantu yafatiye iranga muntu. Kongo wananiwe izo za drone waguze kwavuze ngo n'u Rwanda ruhaye rudutera, wabuze inzira yerekeza drone mu Rwanda cyangwa wasanze ikirere cy'u Rwanda gisakaye ubona ntaho zorasa. Ubu wibuka ko natwe tuba tuvuga ururimi ruhuye n'urw'ikinyarwanda, uravuga ngo rekurasa abandi bavuga urwo rurimi. Ikindi nkubaza ko drone zari zivuye Kinshasa n'izo zihagurukira hari zayobe umupaka werekera mu Rwanda ngo zire kurasa mu Rwanda uzerekeza kuri zero. Ese kuri zero ni yihe ntara yo mu Rwanda? Mu ntara zigize u Rwanda ni mu majyepfo ni majyaruguru ni hagana hehe? Kongoro ico hagurukiye turakizi, ico uriho turakizi. Umuntu w'umugabo w'umunyamurenge yovuga ngo karagura amadrone yo kurasa abanyamurenge. Chakora wa munsi waravuze ngo wa mama wirundo wanyabye nshobora kwa gupfa ngo nubundi ngo ntiyaraka ibyara. Kongo rudafisoni umuntu umugabo Kongo ngo umama wani ngubwo atakibyara akwiye gupfirwa agashinyaguro akaraswa n'abarundi. Umama basanze yarashwa amasasa 6 ahategera abarundi amaboko, wowe ufatikanyije na regime ya president Ndayishimiye w'u Burundi ugafatikanya n'uwo muvugizi wabo nduze uriya uza wita pasteur ntuze Mbayahaga. Ukavuga ngo ngugiye kugura indege ngo zimara abanyamurenge, warangiza ukavuga ngo
ngo hamagaye ngo n'umukuru watwirwaneho ngo asange Yakutumba ngo yiyadere ngo kuri Yakutumba ukavuga ngo mu nzira zifata point zero ngo wakontribuwe ngo 80% kugira ngo ubwoko bwacu bushire. Ese nkubaze wawa Kongo kino kintu kandi unihanganira nkubaze nk'umugabo w'umunyamurenge nubwo nkubazanyije agahinda k'ibyo nabonye wirase bigayitse. Umuntu w'umugabo w'umunyamurenge uzi urupfu tuhaye dupfa utarubwirwa nta uruzi kukurusha ufite abo wapfushije. Ndatekereza ko nawe utakigira inka kandi abakunyaze ni basaza bawo wa wundi mwabyaranye wa mubembekazi. Aho urangize wawa Kongoro udafisoni Kongoro udafisoni urahaguruka imirambo y'abana b'abanyamurenge twakoze dukora ibiriyo bitagira uko bingana ugiye kwirata ngo wakontribuwe mu ntambara ngo yo gufata point zero. Ese point zero nkubaze ni haganahi ni muri urwo Rwanda wavuze ngo ushaka gutera. Areka tugane ku musozo. Tugarutse kuri iriya jambo urivuzeho byinshi kandi koko bibabaje kandi n'umunyamurenge wese iyo yibajijeho nyuma yuko abyivugiye wenyine akoreye aka video kari mu matelefone y'abantu hafi ya bose. Ni ishusho kiriri guta iriya video yatanze mu babyeyi bahabapfusha mu bavandimwe muri barumuna bacu bahabapfira hariya. Ndavuga ishusho ki iriya image ya Kongoro ari kwiyemerera yuko ariwe uhagura ziriya drone. Uri kubona ni yihe shusho bisize cyangwa se byeretse abanyamurenge muri rusange? Abarundi baciye umugani baravuga ngo ikibwirwa ni icyumva ngo nicyerekwa ni ikibona. Nta munyamurenge w'impumye kuri none. Iriya ni ishusho y'agashinyaguro. Iriya ni ishusho yo gushinyagurira abanyamurenge. Kaba umuntu wese wapfuye umutima ni utabona ko iriya ni ishusho yo gushinyagurira abanyamurenge. Kaba uko nkubwije ukuri kw'abakristo. Nkaba bano bagabo bagiye bacibwa mu miryango yabo. Nibo boshigikira bene kiriya gitekerezo. Nkaba bano bagabo bose baba bagito badakunda ubwoko. Nibo boshigikira bene kiriya gitekerezo. Ariko umuntu wese ugikunda ubwoko bwabo tubona birambaye hagavuga iyo babino bihabi tubaho biba ku Burundi mu gihugu cabo Syria mvuga bahaye akora. Aho ibi ngibi Kongoro avuga ni umuntu utakigira umutima wo gukunda ubwoko bwabo. Uko mbivuze ndi imbere y'Imana n'imbere y'abandi bagabo na Kongoro ubwiwe arabizi. Nta muntu wokunda ubwoko ngo abugurane ibiguzi. Nta muntu wokunda ubwoko ngo abugurane kubumara. Iriya ni ishusho yo kurenganya no gukenera kumaraho mbese no kugurisha ubwoko bwabo. Sigitangaza igihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994 hari abatutsi bagize gute bari kumwe n'intera hamwe zarimo zikora jenoside. Urebe ananiwe guhagurukana igitekerezo cyo kubwira gisegeti ngo turenganure. Ni wowe uzinzire yo turenganura. Sinkubwira ngo jewe ndajagura ikinatangaje ahubwo yagize n'ubwoba bwo gukuja guhura na Yakutumba. Yitwaza abakoloneli babiri b'igihugu cy'u Burundi n'uwari wamutungiye umutekano. Yajanye na koloneli ushinzwe iperereza. Ajana n'undi mukoloneli ushinzwe zirangabo zose zagiye kutumaraho iwacu muri Kongo kumara abanyamurenge. Ajana nabo bantu bombi nibo yajanye muri Kongo. Eske ubwo yari afite umutekano w'abazalendo ko bamwizeye ko bamukunze ko bari kumwe nawe kuko yarinze kujana n'abari abasirikare b'abarundi. Hanyuma byerekana iki ku mvugo y'aba banyakagara basanzwe bavuga ngo ntibahakana gupfa kwacu ariko abatwica nibo tutumvikanaho nabo, aho bavuga ko ari u Rwanda ruri hariya muri Kongo, mu gihe umwe muri bo kandi uhuje ibitekerezo na bose, tutavuga wenda ngo iwe Kongoro ngari ku ruhande rw'ababo ntibumvikana, oya bari kumwe nabo bose, ideology nimwe. Agura yemera ko agura kandi byumvikana yuko hari contribution yabo bahuje imitekerereze bose. Bagura
drone zo kurasa twirwaneho mu gihe azi neza yuko twirwaneho ni abanyamurenge si abanyarwanda. Ni iki bikomeje kwerekana muri aba banyakagara bishatse kugaragaza iki? Umurozi azatanga ifaranga zo kugura ibyuma mu ikanisa bwaca akabitega ibiheko bigasha yagasa naho akunda ikanisa uko nkubwiye no kuri kw'Imana muri fundraising abarozi bose kuri baza batanga mu bantu bambera amafaranga ariko kurya ntibakunda ikanisa kuko ntari babamo. Umuntu azakunda ikintu kimubamo. None umugabo tazo rugero rwiza cyane. None se umugabo reke nkubaze wa umugabo yobona se umusaso wa ucurama mu minembwe na bwaki akananirwa gutanga ifaranga yamara gahaguruka ngagiye gushimira president w'igihugu cy'u Burundi agasigara mu ideni y'ibihumbi 3500 by'idolari. Ayo maudio se ni Ruhanama wayohereje ntiwayumvise ntiyaciye kumbuga inama zabo baye bashwana bonyene babavugana amadeni yasigaye. Umuntu yomenya ki wabe nkazashize abi wabo habatemagurwa abi wabo kugeza kuri bari bakecuru nari mvuzura mukecuru wirundu nabandi abarimo abasirikare bagiye batemagurwa bagatwika bakareshwa imitsima bo muri ubwo bwoko akamenya ko ari uko isi yabo iteye ari uko bahibeshwa baba bamarwa akaja gushimira uhaye ubamara ngo komeza utumare abo uko nkubwije ukuri kw'abagabo ntibakunda ubwoko kuko gukunda ubwoko so kubivuga gukunda ubwoko no kubikora. Naguhaye umugani nakubwiye ngo nta murozi uzusiba gutanga ahubwo yo yakaba uzore muri fundraising sinokubwira ngo runaka no umurozi ntawe nzi niwe wiyize uzuroga niwe wiyize ariko kuri ikanisa ribamwe abakristo rikabamwe abarozi rikabamwe abapagana basinza basambanya iki tibaza basiba gutanga fundraising barangiza ko batega ibiheko byo gutwika byabyuma by'ikanisa bari abagabo ntibakunda ubwoko haba n'umunsi umwe rutoki. None ureke nkubaze wa kugeza kuri none uzoba ririza umugabo w'umunyamurenge wumve nimba hari umugabo umwe wakagara wohereje n'idolari 100 cyangwa byibura nashaka reka kuvuga ngo wohereje ifaranga byibura bohereje n'imifuko 10 y'isukari ngo abashefu b'abanyamurenge bayifate bagaburira abana batangira bamwe igikoma imisasi yabireke gucurama barangiza bakabona zo kuja gushimira no kuja kurira mu Burundi ngo boza bicara boza barira idolari 100 ngo none nga amafaranga yabashizeho. Umuntu yovuga ngo imisatsi yabi wabo yacuramye akavuga ngo izasigaranye kaje kuzisangira namba yahaga wawe akananga iwacu ntibaba batwica wovuga ngo uko umugabo ukunda ubwoko ese bazagira gukunda ubwoko icakora nyine we data we ndasoje wapayika Imana ibagirira neza kandi Imana ibaganze bwoko bwacu mukomere amadubu turi imbere cyane nubwo isi ituzunga ikamera bigasuku ngukubisa nubwo isi itwereka inishusho isa no kunguko nubwo narabikubwiye ubushize ngo turasa naho bamwe barimo ingabo z'u Burundi tubatsinda ariko abadata bokwe ariko igihe kizogera natwe bazodutsinda amazina yacu bazotinya kuyavuga kubwije ukuri kw'Imana ubwoko bwacu hano hirya hano imbere hano bugiye gukomera ahubwo se Rwanda we dutabare ukabyarawe ibyo nanone birwa bavuga seruka nanone tutureka ngo dushire wagihugu cy'u Rwanda we muzehe we seruka iwacu ukagira Imana we seruka nanone tutureka ngo dushire kuko twebwe turi wewe fanderuga baravuze ejo bundi ngo ndebazore ku Rwanda ngo ruterwe babona naje mbisubiyemo umunsi ruzoterwa nzorwana kugeza mpfuye none nzosange yakutumba watumaze bataramuhamagara ngo banamusabe urubanza rwo kugira rwo gucirwa urubanza ku buhemu yadukoreye netumara ngo bazabubikira ukuri bavuga uko utari ukuri ngo bikundwe byitwa uko bashaka ko byitwa nahembwe neza kongoro nafata umushara hembwe ariko ubwako bwacu buzobaho iyo byanga n'ubundi ntibwabayeho ku bushake bwa kongoro ntibuzonashira ku bushake bwa kongoro. Murakoze cyane.